Akoze mbere na mbere ni ubutumwa dushaka gutanga bujyanye n'imodoka yafashwe ifatirwamo inzoga zitandukanye mu buryo butemewe n'amategeko, ariko yafatiwe hano imbere mu gihugu ishaka kuzijyana kuzicuruza mu yandi maduka nk'uko bigiye bisanzwe bikorwa mu buryo butemewe n'amategeko. Rero tuributsa abantu bakora ubu bucuruzi, yaba bakoresha imodoka cyangwa ubundi buryo. Mwabonye ko iriya modoka bashyizeho ikindi gitanda bayongeraho ibindi bice imbere, bacamo n'ibyumba bigiye bitandukanye ku buryo hajyamo amakarito agera kuri 22. Turasaba rero abantu bakora ubwo bucuruzi butemewe, baba bakoresheje imodoka cyangwa se n'abandi banyura mu zindi nzira zitemewe bakora magendu, ko bitemewe, ko igikorwa cyo gukomeza kurwanya magendu gikomeje kandi tuzakomeza kubafata, ababifatiwemo bakajya babihanirwa. Umushoferi wari utwaye iyi modoka yaba yarafashwe? Ntago bafashwe, ari umushoferi na nyirayo bahise bahita bariruka, ariko baracyakurikiranwa kugira ngo bakurikiranwe. Byabaye ryari imodoka yafatiwe? Imodoka yafatiwe hano muri Rubavu, ifatwa Musibejo. Ifatwa rero ifite zira nzoga mwabonye bagiye bakata mu byumba, bongeraho ari imbere ku kizura aho shoferi yicara, mwabibonye ari munsi y'intebe, bongeraho amabati munsi, bagashyiraho ibyumba byo gushyiramo izo nzoga n'ayo makarito, ku buryo imodoka bayihindura imiterere yayo. Turatanga ubutumwa rero dusaba abantu yuko bakora aya mayeri bakoresha, polisi yabimenye. Tunaboneraho n'umwanya wo gushimira abatanga amakuru mu rwego rwo gufatanya n'inzego z'umutekano kugira ngo habeho gukumira no kurwanya magendu. Inzoga zifite agaciro kangana iki? Inzoga dushyize ku giciro cya hano mu Rwanda zirigeze muri agera kuri miliyoni 2 zirenga gutyo, ariko namwe mwaza gukora imibare mukareba kuko n'amakarita agera kuri 22. Hanyuma kugira ngo ko bakurishije amayeri menshi kugira ngo bazingize mu Rwanda kugira ngo babashe gufatwa, byagenze gute? Ni amakuru twagiye duhabwa n'abaturage cyangwa se abo dukorana umunsi ku munsi, bakabasha kuduha amakuru, ndetse natwe nayo tuba dufite ku giti cyacu tugenda dufatanya rero dukusanya ayo makuru kugira ngo ibi bigerweho, habeho gufata izi modoka ndetse n'ibindi bikorwa. Imipaka irafunzwe muri iki gihe bijyanye wenda nabo imipaka ntifunzwe, ahubwo hagabanyijwe urujya n'uruza ku mipaka. Reka mvuga iby'umuvugizi wa guverinoma yavuze, aba bantu ntibari kwambuka, harimo harambuka ibiribwa gusa, kandi tuzi ko hariya inzoga zituruka zambuka mu buryo bwemewe n'amategeko, ubundi zikajya no gucururizwa i Kigali. Mwakurikiranye trace mumenye uko zaba zarageze mu Rwanda? Zishobora kuba zaraje na mbere yaho yuko imipaka ifungwa, ariko akaba ari hamwe na hamwe zishobora kuba ziri mu madepo. Imodoka rero yafashwe izifite iri hano imbere mu gihugu, ariko mwabonye ko ari amayeri bakoresha ku buryo kubivumbura biba bisaba kuba ufite amakuru. Nizihe ngamba mujye gushyiraho ku bihano uyu muntu ashobora guhabwa? Ese ibihano bihagaze ute ku muntu winjije mu gihugu ibicuruzwa bitemewe n'amategeko cyangwa se yanyuze mu buryo butemewe n'amategeko? Umuntu wese ushaka kunyereza imisoro cyangwa ifitanye isano n'ibicuruzwa bisora, iyo abihamijwe n'urukiko ashobora gufungwa hagati y'igifungo cy'imyaka 2 ariko itarenze imyaka 5, kimwe nuko ashobora gucibwa n'ihazabu ingana n'amadolari 5,000 tugendeye ku ngingo y'199 igenga East Africa. Ariko nubise ngo n'imodoka hari ibihano. Ikindi mu bihano biba biteganyijwe, aho twari tuvuze ku mushoferi ndetse n'ibicuruzwa, umushoferi nawe n'ikinyabiziga cyakoreshejwe mu gutwara amagendu se cyangwa mu gutwara ibicuruzwa bitemewe gitezwa cyamunara. Ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro kirayifata, kirafatira, kikaba yatezwa cyamunara, ndetse n'ibicuruzwa bigatezwa cyamunara, cyangwa byari ibicuruzwa bitujuje ubuziranenge bitewe n'igihugu nabwo bikangizwa. Murakoze. Afande, twavuga ko ishusho y'ubucuruzi wenda bwambukiranya umupaka butemewe uyu munsi hagaze ite? Ubucuruzi bwambukiranya imipaka bitewe n'imiterere y'akarere ka Rubavu hashyizwemo imbaraga kugira ngo habeho kubukumira, ariko muri iki gihe urujya n'uruza rwagabanutse rwambuka bijya rugana mu baturanyi, byaragabanutse ku buryo bugaragara, ariko ntihabura nyine abaca mu cyuho se cyangwa bakaba bakwitwikira ijoro. Abo bose rero iyo habonetse amakuru barafatwa.